sogo an channelo jotono tini ang kedekma salni pore paipika o video shooting go an channelo sorry tani ke video khaise kedekma ba kaisa kok sound influence pas phaya sing tongsu so thoda ho sake to maaf kar dena mungsa blog rok phailiya pura like 3 mas rok hai ingjak ani video sok phaya mane khaimaliya ta ang video khaime 3 mas rok hai kajak okay taman bangi khaimaliya motongo like serious matter mo tini baksa subscriber rok ba na comment khai singbayo nge sinjak rok baksa singbayo je tani video khailiya anin video rok mane waisa wisu nang we go waisa roi tongmani taman bangi phailiya umorok so the main reason is kaisa karon belai ke kotor samano mane ani besak kisa hangyang jak ngete kaisa ke kisa family ni problem ngke plus te kaisa ke ani phone of storage krika phone rogo storage kri an loge songni an partner ta boni bu phone no stong paijak ngke ani bu storage ro phulung jak ba khaimaliya mo tinta reason kaisa ngke to ani health issue no tui te kaisa ngke to family in a sense like financially unstable mani bangai te kaisa ngke to phone ngke tini ang u video shoot khai tong mani ngke jeng kamane ani location kaisa phone katal najak ngke bobai pan video te kaisa te waisa resume khaisnai wansogoi tini non buskango ang phaiman I was totally focus khai tong health conscious mang khata kana ke ang diabetes sugar ni lai mani mo diabetes najak like past 3-4 months back hayo me mase hayrogo majak mani ke baksa saw je nang nini disease ba amhai rog rog majak mani no why you need to share in YouTube ba community ba lokorok tangi san nang ba morok to mane sawani nangu ba nangya ani personal opinion ke since omoto ani kaisa personal blog ba omoto sudu enjoyment no simi phunukhe to ngiya mo mane an moteng keng jayata mane enjoyment ng thung dukhong thung kostong thung ba sukhong thung ba je kono mohai lifestyle omno ang phunuk thai and je mansak ang omno mane je kono dukho sukho ba je kono mahai no share khaine jate ani bukha hote shanti ngu plus inke ani subscriber rogo baksa message rok khai sing tong bayo tani video khailiya ke ang once okat tabok aste ke te waisa continue khai thang pisnai an video no agi rogo mane ani parents rogo kono pressure bukri diabetes bukri hapano majagai thangkha omoto kaisa lifestyle ni disease simo tongmung samung baisi u rugi no je ang busi manita tongmung samung baisi u rugi no toy phai ngke ani thangnai past 6-7 mas kango ang kisa tai sanai activity belai komung o life no tui ne career no tui kisa bisi asok jakha oni wak rok khaijagli haita nge yang sports rok thungjagli nge plus te kaisa ngke samung sing tabok ba joto si mane tabung ni jogo ba charai khona engtung joto no fast food chalai fast food ang bisi saya kintu jeta serjak jinis jemon moida ni serjak mahrok bisi ang thokjago ei ko preparation rok ni je man kisa masa nogo asogoi khai mani fataro nokhamali ta nge fataro nokhajakliya nge kisa besi rest kha agen simi kisa phai tongkhana sugar level nge me mase 26 on ang apro mane ang sayu sesung no realize khai ang kisa sutui mani bang tongha de kulung ko sar to kri mungsa kulung ro kri basago ang doctor no nije thangoi sir mohai tongkha ani sutui rok
kisa frequent nang tongkha mane bar kisa stima tongha ke sugar ro dengka ke check khainai ready samani doctor check khainai lando ke check khainai mani মানে তো asa kom boyoso to asa kom boyoso to thai krei sata doctor ke কিন্তু check khainai mani to mangkha ekdom ang niji shock thangsu 453 sugar level ani pura high level pura high pura mane cross খাইতো boundary cross ya ekdom susawika 453 saisho tipmanno ke doctor suwan da thangsi bai ka king tangka ge bithi ro kan bo bithi kora roi ang sawi mane ekdom aprok ang asake health conscious mangkha jeta ang kiri mani age sugar ni pressure no kiri okay omo ang video no asuk log ro liya ang kisa happen just kisa no reason site nar man si ang khai teman bangi khai malia okay apro ang biti rok sawi exercise khai daily ang salia ang ko mana carbohydrate khas ke carbohydrate ang mairok just salia matro poyo ke morning ko two bread bread in essence amota roti ata sao ata ke ata duita ke mui sao sabji ke horo tewaisa hai ata sapiu duita ei sabji sao usuk sung tongsu ke buija ton wana jak bela nang bhaiya ke thang tong nai roti dino si phoyo kainai sare kainai si sao horo gidi poro to saya ke mo haiken kisa depression klaijak na pro angbo ke hagen ek mas continue khai ka tewaisa check khari ka tewaisa check khari mani apro 234 debusu pai na pro but still amoto diabetes ne paya ko 2-3 mas pore tewaisa thangpila bithi change khairo ha pro okay apro ke nai ni mani apro ke motamuti normal pai na saya ko skang bu sabai okay normal pai mani pore normal mane hain pe khaya sugar level si apro kome roi to boja mane u bithi sawi bithi saya wiya so bithi sawi apro normal to boka ke 3-4-5-6 mas to kana tabuk bai ke totally ang daily morning walk ma khayo samani to pura strict diet control ang maisalia 3-4 mas haingja mane pura totally mai boike sadi kisam sadi kapan ang kiri mane bangai ni pura completely ang buini go sugar bai ke tewaisa bono haro manai uma hai story ro youtube ro go nai nei ha wang ma nai nei jak baksa 14 bosor baksa 15 bosor sugar ma baksa daily ruti simi sawi si bui hai thang tong mane thang bolte hai klaijak rugi hai ya ruti sabji ke sawi si bui mo thang tong ta bu to mukha kaisa ni challenge mai ta so mane omo hai ani bising tino abong ke motamuti ani bithi ekdom low level sobche low level bithi no roi ang 2-3 bar check khai ni mane tabong ke pura normal mang phai saya koskang chawi bu ba any random bu anytime khai bu so tabong ke motamuti kisa mane again stage bo sok phai mane kintu tabuk phan basai chawi ma tongko ke omo kisa nero boy share khai mane si omo to detail video ya nero detail video nai nai ke kaisa advice hai ke unsubscribe ni bisingo nero comment khai di ang je simani je research khai ni mani je ang pore nai ni mani sugar no tui omo ang kisa advice le romano ang doctor ya hapan kisa advice le ang je simani sakna romano je bomahai journey bomahai ke pono ko turn khai nai nyo main bas gai problem to जीवन तो प्रॉब्लम पाइया अपन प्रॉब्लम तो किसी शहर में खाइले हैं क्या बताइए सब खा हेलेंगे यार बा के बिदिनो बेसे लग रलिया रुक जरी सी ते कैसा आनी कताल ब्लॉग बुम हाई वीडियो नो आंग तोय फिने रक किसा कमेंट खाइ साबाय दि के आंबो तोय फिने बेदिनो वीडियो गताव कांग तर साइट ऑक्स नै वीडियो शॉर्ट वीडियो के फनो माने निरन बाङै तोय फेवन बाङै
ke belai ke hambai an bitinu nai tongmani bangai jotono no salkam.